Om Swastiastu, Om Awikenam Astunam. Kaping 4 kehadurang abang pedas inggih naogang para semeton titiang sareng sami sani mangkin paletan sane kaping 4 jagi atur uningayang titiang rainan sekadi mangkin manusia adanya sujati maring daging sane muaste panceyatnya paletan kaping 4 punika boya je wenten sios wantah manusiatnya saya wakti ngawe saking dina rikalaning sane muaste ngelaksanayang upacara manusiatnya punika wenten dedudonan sane pacang kemadiang inggih kapertama wantah dina utawi dauh ayu asapunika becik anggen masanggama dina utawi dauh ayu utawi talor sane muaste waktu mau sang titiang iriki wantah rikat kale sang alaki rabi pacang metemu out kerasmin utawi bermesraan nih ke bahasa nasional nih monggo kemari Perembon Bali wantah saya waktu pisan punika dauh utawi waktu sane pacang angin ngelaksanayang sedina-dina ritat kalanen ngewangun rumah tangga sampun mereka keenggahan maring premon wastane mangda nenten kudu-kudu punika ngelaksanayang nyalanang geginan sane nenten manut maring sastra asa punika uningayang titiang sinah medan puterasane ini ingin sampun presiden sang alaki rabi utawi sang sane ngwangun rumah tangga presiden nganutin waktu dedudonan ritat kalene matemu out kerasmen sareng rabi nguastanin metuang sane muaste putra sane amau tamu utawi asu putra sane presiden pacang lanyutang sedadosne geginan iraga dadi memi geginan iraga dadi bapa sutinut dadene teken sekolah palih iraga dadi anak tua yening sampun
Yusan bobot di bulan inggih rahina Riki sane mangkin jagi atur ini ngayang titiang majang rengsang para istri utawi kurena nani loh puniki nggih yen sampun nih kebobotan utawi belingan kasarang tiang ban ngeraosang yen sampun mayuse mau umur 5 bulan asapun api patut nih ngiring mangkin pirengang sarang sami ke upacarain ne mangkin nah yen subuh mangkin belingan metuh 5 bulan utawi bobotan sampun metuh 5 sasi punika wenten sane muasda upacarane inggih upakara napi kuasane ngiring mangkin jagi lanturan titiang garbedana muasda Riki mengah maring sastra wasta upacara punika boya jenentan sios wanda garbodanem sane muasda utawi megedong-gedongan yen kasarang titiang raosang punika upacara utawi upakara sane patut kelaksanayang utawi mah gedong-gedongan wantah sayawati pisan magedong-gedongan wastane yen sampun bobotan idadane para istri sampun mayusa 5 bulan sampunang lali nyanike ngaryanang upacara semangdene putra sane benjang pacang medal saking garba nemu sane muasda kerahayuan dur dados asu putra sane becik asapunika manganda jiwa raga bayi ring sampun preside ngaryanang upakara utawi upacarane punika ngawinang sang sane mapiraga utpeti ring ide sang rare pacang mangguhang kerahayuan keselamatan asa punika uning-ayang titiang warsih waras dan latah siosan ring punika ring sampun sang meragerare presida mau perkara ring tengahin garba benjangan ring sampun mas meriki kemarcepada sina sampun suci ngemanguhin sane muasda lade karya panjang yusa asa punika sani uning ayang titiang